Rumwara kaon paran, inakagtrabahon. Ewan bakit? Hey, bagay kumutlaang to'y badaw paran. Dayto'y short pan kan tube ko, kita man. Ewan bakit? Bagay mo. Thank you, paran. Sige, baba na ko. Tanay, aldawen. Aginaw kan tunwan, ken aglaba ka, sakbay amapan kay jay talon. Naawatam? Hindi matungpal. Ken agdalos kan tuman dito'y balay, tapno nadalos sa sang patakinton malam. O sige, ariglado ba kay? Tungpalag amin, abilin mo. Manang Jenny, saan pa'y mutlaan ng lukat ni Nanang dita pwesto na? Huwag nga ron. Naladaw la siguro Inawagak ni Tatang, kat kunanamot anasa pa arimor iji balay da. Kastaya. Sayang ti mapaglakwan na ano di pa'y lamang lukat. Ay, huwag nga ron Sapay napintas ti ayan ti pwesto ni Nanang aglaklako itinatangkan prutas. Tamis mo adahalan ti ayan na. Huwag nga rod. Sana kas dito'y pwesto ta. Medyo na yun nagbasit. Sa bagay, madasukit Sumarot dalat ta dito'y ano pa. Sa bagay mo kit di Nananahan ng lukat kayo mo gaya man, anak ko. Andan ni Nanang. Ay, itay pa yan, Nanang. Ape, anala daw kayo? Ay na. Ada nakataktaka kitidalan. Ada laki na sarita ka kumarek. Manglukatak mo tentanay, adu gayam ti tao, ita. Nay, unay mo ti kasta suot yun, Nanang. Ay, didak ba nun pakibiyangan, si Kalisa? Mind your own business. Dagaang anak, isu anak suotak iti kasoy. Isu abay-bay andak, wine. Ginay, anyat sidaan yaw inton rabi ay. Gumatangak to iti bangos, ta isigang kuman, Nanang. Ay, ilak amyuman jay amayaw iti sidaan na anak ko. Marabianak ngamin nga agaawid. Ada papanak. Papanan nyo manan Ay, adala kasarita ka tao. Napatigabanag ti pagsaritaan, may. Anya? Uy, iswa padigwan yun tuman jay amayo iti sidaan na. Tapno saan akasla na kaasay ijay balay. Adto iti sidaan nyo, Tatang. Mangan kayon. Agyaman anak kaw. Urayak pa di inayaw. Agidan kami amangan. Ay na, marabyan ka nung nga agawid. Apay, di na in-text ka na kayo? Hindi. Saan may? Mangan lakit din itirwarday jay. Iso mangan kayon. Mabisinan kayo lamang uray kan kuana. Sige nga ron. Ang madamag ko man, Tatang. Apay, kanayon ay marabyan nga agawid ni Nanang. Manmano nga agawid iti nasapal ay jay. Papanan na aya? Mapapan ka no iti balay ti kumari na. Masapsapa arumwar sa marabyan nga agawid. Awan pa'y inananan. Inaldaw amang lukat iti pwesto na. Anya nga inaldaw? Kuno dapat tayo aldaw sana mang lukat iti pwesto na iti palengke? Anya? Inaldaw mo arumwar. Saan ang matatao dito yung balay anak ko? Anya? Kunak nga ron nga ginanamay. Sayang ka no taldaw. Ay, kuno dapat tayo dua aldaw sana ng lukat iti napanalawas? Anya? Napanan na nga tanga iti daytang aldaw. Diyak ka mo anak ko. Ay, tinasaya at palutputin nyo ni Nanang. Kananawaan nyo man iti kasdingar aramidan na. Di pa nagbadbado na. Nagkikiting. Bastusan pa yan dagiti lalaki di palengke. Ngumkas lakay kayat namat. Bayam, ano kas dyan ti pagragsakan na Jenny? Apaan naglupakibiyangak? Anya? Patpatgag kinayaw. Numabalay. Dak kayat nga aga pa kami anak ko. Ay na, pampanoy-noyan nyo ngamin iso akas jay. Barang da kayo tidenggan na Ay na, di nakmula denggan dinayaw. Katungtan nyo nga rod. Kilgaan nyo tap nagbutang ka na kayo. Saan Dak maaramid deta Jenny.
Jak kaya't nga gapa kami kininanang mau. Manungay tinaglakwam ita, Nana Jima. Nana kanyak. Jima kunam kadilatan. Nabayagan nga ag day-data. Ang nanapay na ti awag mo kanya. Anya nga rod ti kahit mo ayawag ko ken ka. Panagrespeto lang mataan, Nana Jima. Ay, awagan na kiti, darling. Wano loves, wano sweetie, kasjay. Wano, babes mo iso. Ay, sana makadlaw dan ano kasta tiyawag ko ken ka. Ipulong datakin nila kay mo. Kahit mo nga raw, nga idarum data ti asawam. Limod laeng ti relasyon ta. Iso adita ipadlaw, Nana. Awan mo't makanggag ka data dito. Dudwata mo dito'y hotel. Di mo laam mo ang mga no adda CCTV dito. Nariga tayo. Iso Nana kumalatan tiyawag ko ka. Okay? Ay, sige ka, Rod. Sikat makaamaw, Roland. Mano tinaglakwam ita ijo pwestom, Nana Jima. Jak pa'y binilang. Yag mo, dasyak timang bilang. Aday ta. Wow. Naglaing ka mo tinaglakaw. Siyempre, Ay na, kaya't kang agkan. Mabutengak. Ha? Hanya ko matipagbutngam. Ang mga nood na CCTV dito. Kit makita data. Narigatan, Nana. Hay, agsaysayang talaang iti kwarta. Kanayon tang ag hotel, ngam ultimo ag kabutang mo bay. Ay, awan kaste agsigurado, Nana Jima. Madurmun kan sama ngamin kanyak takas lalola na. Ay na, di ka agsasaw iti kasta. Tawan kinapud mo dahi tayo bagbagang. Inaram ka pa'y nga ron, no, kadurman ka. Amumat nga ay-ayatan ka, Nana Jima. Ay, kanayon mo nga ibagati kasta. Ngam di mo pa'y pinanaknakan apulaos. Anya pa manaknak ayati kayat mo. Kanayang nagtipanagkuyok sa. Alala, bayamon. Hehe. Arakupon ka mga Roland. Sige. Mabitla nga. Taidipag ti silaw. Taure ada CCTV. Kat saan ta makita nga ginarakot ta. Anya? Bakal, pumimpintas ka mal. Ay. Kastaya, paran. Ay, kat agyaman Ubing ka pa'y bakal. Agyaman manay. Ay, gagangay na. Kasta talaga, no inspirada uti may sa tao. Agbalin blooming. Nakapimpintas ka nga ron. Siyak nga asawam. Yak pa'y masangon tagpapukis. Gapuitik kinabisik ijatalon. Mala, sana balitan napintas to'y asawam. Nagitikit di mulam, tiinto na rem, paran. Bayam asyaklatan ti agpapintas. Manang Jenny, adaman ninja lalaki akanayon ang mapandita pwesto ni Nanang. Ayun. Asino nga ta talaga day ta lalaki? Apay akanayon na mapandita. Diya ka mo Tati amok idikot customer laeng ni Nanang dayta. Pasaray agtugaw maten. Wan nga rod Mabayag nga agtugaw dita numapan. Wala. Asino nga tangay dayta? Ay, tinasayaat. Urayan ta makapanaw ti lalaki. Satan to kasarita ni Nanang, Lisa.
At daw ting mita kadagiti barkada, Nana Jema. Ha? Ke papanan nyo nga, Roland. Mapan kami kano ag beach, Nana. Na, kasta aya. Apay, saan amabalin asumurot mo't dagiti partner yaw? Ay, saan? Saan, Nana? Ngamin, for the boys lang dayjay nga outing, Ming. Ah? Ay, Bayang, ayun ton maminsan, duwatang ag outing. Mapantay ti adayo aluga. Tay awan ti makamam mo kadata. Tapno nawayata nga ag holding hands. Ah? Ay, agpaisaw. Kaano nga'y? Into na da kwartam, ah. Ah? Aywen, awan kwarta kabalunag, Nana Jema. Agbibingay kami ngamin iti magastos. Sige, taikan ka. Oh, ato'y 3,000. Balon mo nga ag-outing. Ah? Nayuna mo talaan. Anayam 5,000, Nana. Anya? Alan, nakapimpintas ka ba yun? Isu amain inlabakan ka. Kapo iti kinasimpot mo kanya. Alan, Nana. May sapay. Hey! Inagkamot ng tidakulap kurulan. Amangan no, nakita dagiti anak ko. Saan? Busy da nga, glakla ko, Nana. Tanda ti panagayat ko kan kanayta, Jima. Amaw, nakaragrag sakak. Nga uray ti dakulap kula ang ti ag-agkam. Ket umdasan apakaragsakak tay tarulan. Gapo, talab na lab ka. Alam, anay yung 5,000, Nana Jima. Sige nga, Rod. Mabalin ka day. Jima, kunamlatan kanya. Ay, di na kunawagan itinana. Sige. I love you, Jima. Alala, sige. Nayo na kunti kwartam, Roland. Aglakla ko iti pipino dayjay. May agsingsinger. Ipaw-pawit na lang ngamin tila ko na. Kanayon nga umayag singer. Ta installment kat nga road ti pamayak nga bayad. Tadyak mo't maigulpay ang mabayadan. Kabayadan yung amin-aminan Kurang mo nga road ti kwartak. Mano ay tabak-apak pailaan. Ay sadan. Anusan na ati umayag singer. No sana makaanaws. O di itod na iti sa bali ti pipino. Wala ko na. Anyat gatangam dito'y mall, manang Jenny. Tayman ipagpagatang di ka anakam nga usaran da iji pagadalan da, Lisa. Ani, bantayan da kita anak ta. Penak bumatang iti tsinelas ko. When, honey? Ha? Manang, mabigbit mo dahil siya lalaki. Ni, dahil jay matay kanayon ama pan iji pwesto ni Nanang. Wan manang, adagayam anak kanasawa na. Uwan nga ron. Nala, mapantakit din. Tanih maluman. Ipasyar na mo't siguro ti pamilya na andito yung mall. Oh, anya. Umdas ka din day ta 2,000, Roland. Uwan na, Jima. Agyaman na ka. Na naman na. Ay, Jima gayam. Agyaman na ka. Ay, adong tinaititid mo akwarta kanya. Jak amuno kasano ang makasubadakin ka, Jima. Bay amday ta subad-subad. Roland, at taibagak. Anya day ta? Kaya't ko na sinaan ni paran nga asawa. Anya? Abay ngay? Indiya nga ron ay ayatunan. Sus. Indiya kayatan na makita ti panagrup-rupa na. Isu nga, apay no, mga bangtan iti pagnaedanta. Anya? Wen, oray basit la kwarto. Basta adda pagyananta. Kwa. Mabalin na tamot,
Jak mabalin ti maturog iti rabi iti dagos mo ha. Ta biro ka nak ni nanang ko iti balay may. Anya? Sarungkaran ka lang iti aldaw ah. No rabi, jak mabalin ti maturog iti dagos mo. Ay, okay la tamot. Basta inaldaw ka amapan iti dagos ko, wine. Well, yung malum tiyo umaygaw. Tapos tuntuno at dan koleksyon mo iti pwestong. Sige karong, tas sina ako di paran. Ure di mo sinaan mo takasi mo di lakay. Ay, basta sina ako. Apoy kaya ka sa kibagbagam di mabakay. O mamuk ka nagbasulaking ka. Basta agsinatan, tanagbaw-bawon ti panagayat kukin ka, paran. Sana balay, talakay ken bakitan. Itid maun ti wayawayak, ta itid kumatan ti wayawayam. Ni iseng nga ex mo, armamanan no kaya mo, tapno quits. Nagsakit na ito nga aramidam ka niya, di mabakay. O mo nagbasulaking ka. Nakasingsing po ito, magking ka bakay. Ay basta agsinatan, suray. Nga sanin nga agbalew, ti panggedeng ko. Anya ka din day tangararamidan nyo, nanang. Ape asinaan nyo ni tatang. Una, tanauyong kanyak, kabkabilon nak, bugbugkawan nak, ken parigatan nak itibaon. Saan nakasta ni tatang, nanang? Tikunam ngam di yu lamaw. Di yu lamaw, ti kinaulpet, ti amayaw no awan kayaw. Ay, naulpit ti amayo kanyak, jaklay bagbaga kada kayaw. Itala amay bagak, tadyak ka maulanan. Isupag nga siyaw, tadidak pakibiyagan, niti kayat ko nga aramidan. Kayat kumot ti agbalin anawayahan. Gayat ko ti agbiag nga agmay-may sa anak ko. Jakpat siya na maramid ni tatang ti papabasol ni nanang manang. Uray siya kalisa. Ay, jackpot yun day ta. Manipod og bingta. Jak na puutan ang kinabil ni tatang ni nanang. Wan nga rod Dinto pa'y ungungtan ni tatang ni nanang. Ay, si puta man no agsaran ni nanang dita pwesto na. Tagsarata matan. Ha? Apay manang? Surutan ta ni nanang iti papanan na. Di na kayat ka ngay bagatayan ti dagos na. Isasurutan taman iti liman. Manang, lalaki akanayon amapan iti pwesto ni nanang. Apay nga da dito'y day ta lalaki. Ay, aglamang ta. Di kagpakpakita, tapaliiwan taman ida. Wen manang, simragan iti balay simrakan ni nanang. Umay ka, aginayad ta amapan iti ayanda. Ala manang, huston samat ti atap ko nga da relasyon da ka ni nanang. Ha? No kasta, agpada ta iti atap, Lisa. Diyak lang bagbagakan ka tawan pamanagnag ko. Ay na, nadlaw ko daytan idi pay laeng manang. Kat ita, mapansamat dun ti atap ta. Agpayson samat manang. Roland, adda tao. Mabit laeng indaklo ka tantiri daw. Ang mga makita tak dito. Paglumang ngay. Ha? Uunan niya. Kwa, sumiro ka pa laeng di ta sirok ti kama, Roland. Sige. Apay aya nga ipilit yung nga adda kadwak a lalaki, kaawan ko nakmait. Kas makita yung mait, agmay-may saat dito'y daguskaw. Nakita mi nga ron asimrak dito jay pagbagayo a customer yun, nanang. Wen nanang, naglawag ang nakita mi. Isu adi kay kumanaglibak.
Ibagayon ti agpaiso kada kami. Hay. At da relasyon nyo iti day dya lalakian niya, nanang. Mala, aklunok man la ti agpaisaon. Wine, pudno ti atapyaw, ada relasyon may kanirulan. Anya? Ala manang. Saan kumawa at ila ibagbagam ana na Jima? Pasensya kayo, no naglimang ka di sirok ti kama. Diyan kaming kaya't nga da makakita kanyak dito. Kanusan apod mo ti ibagbaga ti inayaw nga dan relasyon me. Na, apay nga yakas tamot ti ibagbagam rulan. Agpiso may, aggayim talaang nana. Pudnaw nga kuyog ta, ngamawan mo aramidan ta. Ultimo holdingan skid ditar aramidan. Apay nga ron nga da ka dito eh. Wen, taad da utangag kinina Jima. Wen, aklunag, adon di na itid tinayo kanyak. Bayadak no isot kayat yaw. Ay, apay nga yakas tamot ti ibagbagam rulan. Inayat ka pa'y mo nga raw di ti kastaunay. Sikalaang di mga yaat kanyak, nana. Inalaang di pangibilbilang aking ka. Ina, Anya? isuotap no di mo magkungkuna. Sige, bayadak, nagiti na itid mo kwarta kanyak. Kit apaman ang makabayad aking ka. Sana kung magpakita king ka. Anya? Kuna na abaraw, gamada mo gaya masawa na. Nagpalilaw kiti dahi jaya lalaki. Ala. Pagnakman yun day ta, napasamak kada kayo. Di kay ngamin basta mamatilatan adamang pasablog kada kayo. Agpakawan kayo kani tatang. Babahin ako niti abayaw anak ko. Awan tirumbang apagbailam, kay mabakay. Kaming mapakawang ka. Saan ka akagura? Tamok, anak ko laapan laang ti panunot mo. Ayatin kalata, bakal. Ang yaman na para nasawa. Hello, Densyo, ading ko. Hello, Manang Mayla. Awanan, natayon ti asawak. Ha? Ala, apay nga eh. Di na nalasatan ti sakit na Manang. Inyawid min di ti balay. Malamayan ang ti asawak. Sige, taumayak adagos dita. Bye. Ay na, unaya-naya Rosemary anak ko. Taimpan mo matan. Imbes sa siyak ngayon am tilamayam to. Saan ta si kamat tilamlamayan men? Ay na. Then siya, awanan tanak ko. Wan nga rod Nanang. Na-stress sa mga men. In-stress mo sa mga men. Isa na trigger ti sakina. Ay, saan mo't Nanang? Manipod nagden na kami iti anak yaw. Jak pulos inikan iti sakit ti ulo. Nakita yung mat no kasano ti panangasikasok ken ko ana. Nangruna iti masakitan. Kahit kasano nga iti apukok kada kayaw. Alaag tayo jay matbalay ti kanayon ngayon na. Kandi mo matla maasikaso, tada trabaho. Ang mga napampanunutang kidi ti mga alay ti yaya na. Ay uray sa anon. Sayang ti swildom. Itad mula kanya ko na ti swildom. Tanay baglang ay gatang itigatas tanak mo. Ala, pagsaritaan tayong tulay tayong ton maitabonan ni Rosemary, Nanang. Ay, kano ka na, ti tabol ni ipagmaw, may lanak kaw. Inton bigat ka nun, tatang. Ayan yan. Namidwa na nabalo di kabsat mo. Babaluan samat ni Densyaw. Kaasi nga rod, tapinanawan damanan. Ni Aimee nga imo nang asawa na, natay ga po iti disgrasya iti lugan. Sa ita, natay mat iti sakit jay may kadwa nga asawa na. Kasi nagtidwa putot na ta awan inada. Wan nga rod tatang. Naimbaglaangan taad dadagi jay katugangan ni Densyo ang mga awir kadagi jay putot na.
Wen dandanid di na pa'y ipakitan na gaya apo ko may. Kat apo ko kmat na gaya. Ta anak ko ti Amada. Bukbuko ng damutan na gaya putot ni Densyaw. Makipaglading itak iti pupusayan ti anak mo, Delfina. Agyaman nak, gudaw. Ay, nagrigat nga aklunan nga mawan maramidak. Wen talaga kasta. Mawatak tirik nam, ta kasta kami mo't lang, hindi natay ti anak ka. Nga imo na nga asawa ni Densyaw. Ay, O kahit di alam to ti apo kam, kada Densyaw. wan imbagak day taken kwanan. Tadi na matla maasikaso, tada ka nga rod trabaho na. Wen nga raw, makumikom ni Densyaw. So nga inalak mo't idi ti apo ko kenkwana, ta awan mangbantay. Ay, kaasimot na kita po ta. Awan inadan. Wen nga rod Ay, sapay ko ba ata saan na mga asawa ni Densyaw, tanay? Duan dagiti putot na. Duan ti suportaran na. Apay, mga sawa pa'y langata. Ay, no siyak ti masurot oray saan kuman. Peon nga rod No mga asawa manan, ti manayunan manan, ti putot na suportaran na. Wan nga rod Isu nga oray saan kuman. Kat, anyat planum ita ading ko, tana itabunan day di ipag. Umayak man pa'y lagyan iti balayo kada tatang manang. Kasla mabagtitak na daak iti balay. Ay katun nalawa mo ti sigod abalay tayo. Kan bumalay ka ditoy, ta ditoy ka nga rod ti sigod abalay tayo. Iso anawaya ka latang agnaad ditoy no kayat mo. Wen mo't nga main Densyaw. Agnaid kan dito itapno adda kami akan kaduam. Sapay inaladan sanjay anak mo. Uwan tatang, inala ti may kadwa katugangak. No awan ko mabasit nga anak ko, alaak jay anak mo dito itasyak ti mga awir. Sana balit adda ni nanang ang mga sikaso manang. Ken adda dagi jay aanti na iji balay da. No awan ko matrabaho akat siyak ti mga awir kadagi jay anak ko. Hangam jakmot ngamin masango. Wen sa bagay, nairuam jay anak mo ijay balay da katugangam. Ta ijay tinagnaadan na idi masakit day di ipag. Saan aya? Uwan manang. Alam kit din dagiti kawus mo diti balay. Dito'y kan nga agnaed anak ko. Uwan tatang. Adda nga glidayak na da kijay balay. Taawan kan kadwa kijay. Naimbag nga oras mau, may labalasang kao. Adda ni din siya kapsat mau. Ay adda, tatago to. Sumra kayo Ay anak, balasang kao. Tensyo, adda ni tatago do. Uwan manang, umayain. Naimbag nga oras yung tatang. Astamag, din siya barok. Ay kwa, naibos nga minan tay gatas, vitamin, kan diaper, jay anak mau. Ay, jakman amaw ti dayang anak mo. Dakilan nga magdaydaya per pailaan. Kan kunak gaya mapan kunto ipapasta jing ipon na ta dangadot itadael na. Kan papokisak to kuma. Mabidla nga ro tayo nakmangalit ti kwarta tatang. Ay, din siyaw. Nainayon ang basay ta indaktuman mo ti pasyar jay anak mo. Maboring san nga gigyan latan iti balay. Siyempre, agpasyar kami Mangan kami matitirwar, kan gumatang matan ati gamit na kas jay. Ala, mabitla nga ro tatang. Naimbag nga oras mo din siya. Nagswildo kan? Wan nanang. Ay na, aguyag ka nagbara dya anak mo. Umayak ko madumawat iti pagpa-check up na. Ay, kasta aya. Bakit, kumustan dya anak ko? Umay kunto kita madismisa kiti trabaho. Di ka madanagan, tagimbag mo lang dayjay. Nakaransa ka dagi jay kaya ayam na. No daramida mo ura inton maminsanan Inton awan trabahom kas jay. Alangar nanang, tamangan ag-overtime kami manitan. Nala, oray di kan umay basta mangtad kay ti pagpa-check up dya anak mo. Kan
Paggatang na mo tanay, ti agas na. Kan gatas, diaper kan na dumapay. O sige, mabitlaan na nang. Awan paila ang day kabsat maumayla. Awan pa'y matatang. Amang ano nag-overtime manin Nay, apay kanayon mo ti panag-overtime nan. No kaano nga awan asawa na abibiyagan na pagsasaron mo na mutan ti panag-overtime na. Kahit para kadagiti doang nga anak na Sa bagay matkit niya, ang manyan, ang sinublat mutan nga umay dito balay nagdidwa akatugangan na nga umay dumawat iti suporta ti anak na. Kahit talaga akas ta taputot na ka nga rod. Rumbang la suportaran na ida Sa bagay matkit niya, ang emnosyak ti masurot, nasaysayahat no kadwa na nagdidwa nga anak na. Kat asino nga rod ti mga awir nga kat adamot trabaho na. Ay katsyak Ay na, nagadungaan na yan nyo. Siyak tumutlat patudunin nyo ang mga awir kadakwada no ang sakit kayo. Kani, amuyumot nga dababasit nga apo ko yung kanya. Sa bagay, basta sandalakit niya baybayan ng itubing, awan problema. Wen, madlaw mo't anapatid kada tatagudo ka na na Delpina dagiti kakaanak kakadakwada. Iso nga awan tirumbang apagdanagan nyo, tatang. Ala ako na kiti kawas ko, taagawid ako ni Jibalay manang. Ni, apay ngay, kunak man no agnaid kan dito'y balay. Saanan ta kababain? Addan kadwak. Ha? Kaduam nga? Ay, addan nobyak, ket plano min tagsimpa manang. Ha? Kastaya. Ay kat addakan ka dayta Total nawaya ka manan. Mabalin mo manan ti mga sawa. Agyamanak ta maawatan nak manang. Anya di nadamag ko abalayan intong. Adda ka naman ang nobya ni din siya kat ikasar na iti mabiet. Way, nabalayan Delfina. Apay nga yung mga asawa pa'y lang. Ha? Napadasan na matun tinamidwa ng asawa. Inton kwan mabalo manan. Ay na, saan kumamot Mga asawa pa'y lang amin. Dandanin to pagkurang ang itid na nga allowance dya pukok nga anak na. Awan mabalin tayo no kastati kayat na abalayan. Kasapulan na mutikan kadwa wano katakunay-nay. Ay bagbagam dya anak mo abalayan. Ibagam, tadagi jay lataputot ng tipang ibukbukan na itatensyon na. Ha? Ay awan agputot manan, adaman kabingay may itimay sapi akatugangan na Maksayanan na allowance na anak na kada kami kan nigudaw. Ay kit bayam mga asawa. Basta di naliplipatan ti responsibilidad na kanagtepo ko ta, Mari Delpina. Awan matkit di angam ha? Awan latam mo kong. Kumaano dublian na ti panaggagat na. Tapno manayunan ti sweldo na. Ay kit ibagam to na itakin ko na amaray. Ibagam madublian na ti panaggagat na. Apay asyak lang ngay. Duwata amang ibaga paray. Si Kagayam, ti agbalin nga abalayan ko. Wain, siya kabalayan. Anyat tayo, tayinagan mau abalayan. Siyak ni Dora abalayan. Si Kagay, anyat nagan mo. Siyak mo't ni Intong abalayan. Imay kamay, ta pagsasaritaan tayon ti kalaysa ng iti anak ta. Katuan katsapay kumaa tagpaot ti panagdenadan to. Tani, nadamag ko anamin dwa kanugayam anabalo ti anak mo. Ha? Uy, nabalayan. Ay, kasla maamakak. Nga maagpilit mo't ti anak ko ang makiasawa iti anak mo. Amok ti pampanunutin wano pagamkam mabalayan.
Amangan no mabalo manan ti anak ko ket matay ti anak mo. Ay nasaan kumamot Saan nabalayan? Patsyak ngagpaor ti panagdinan to nagiti anak ta. Positibo kumalaang ti panunutan tayaw. Umadanin ti kasartamel ba? Kat agyamanak ta kinayatnak nga oray addan dua aputot ko. Ay na, saan nga umdas day talapad tapno sa anak nga agayat ka, Densyo. Nasingpet ka ngamin, iso akinayat ka. Agyamanak mel ba? Kat ikarit ngagbalin kanto ang naragsakit isidong ko. Ngamin, napudno ak nga agayat. Di kanto paldaangan iti denak. Kasta akmat, Densyo. Ay na, agbalinak ta nasayat nga asawakan ka. Kan inadag iti agbalinto nga anak ta. Lalpasan, ti kasaryo kan Melba, anak ko. May katlon ngayon kasarmo ti asawam. May katlumaten akatugangam ni abalayan dura. Kat siyempre, may katlumaten nga abalayan ko ken ka. Kat talaga kasta atatang. Awan matdakas na? Ay kadisumay. Awan na talaga. Ibagbagak lang, mate. Kat no madaan kay to iti anak ni Melba. May katlon to matay na putot mo. Sana balit, kabaalak asuportara nang iti putot ko, tatang? Ay, wan. Amok na itata, nagagat ka, anak ko. Amok, adi mo baybayan nang iti anak mo. Ngamnay. Ang reklamo na iti dua paya katugangam, ta nanayunan ka numanen ti suportaram, ta nangasawa ka manen. Awan karbangan da nga agreklamo, ta jakmat baybayan na iti anak ko nga apo ko na. Itad ko mat amin na kasapulan da, tatang. Tingarod pagdanagan da, ket amangan kano lumaksayan itad mo, asuporta na iti anak mo. Basta na salon atak lakit ti akanayon. Saan to ang mapasamak na itatatang? Anya trabaho di asawam nga, Densyo. Awan na nang. Para balay Nay, apay ngay. Kasano makatulong kan ka ngay no di mo pagtrabahuan. Iso nga roda ng asawa ka, tapno da katulungam ngagtrabaho. Saan may taninayunam lang ti pakanam? Ha? Ay, pasensya ka, di ti pa nagsasaok din siya, Ngamjak kaya tabukudan ti pampanunutag. Masapula mamuam, tanay, duwan dagiti putot mo. Kasanaw, numadan kayo iti anak. Amangan numayaw, awanan dagita po kumikan ni pare daw. Saan na nang? Di kay madanagan. Di mo may bagati kasta din siya. Taditay amo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Nanang? Iso ano mabalin dagdagam di asawam ngagtrabaho. Tapno makatulong matkan ka, Densyo. Densyo, dito'y pala ang balay nga agnaad ni nanang atan Nagrigat mo ti aginaw. Marigatan ak ngagtrabaho dito'y balay. Iso ni nanang pala ang timakamo ngagluto. Kan kadkadwak dito'y namapan kag trabaho. Uwin, Melba. Tapno ada mga sikasukan ka, bayat ti kawan ko diti balay. Tani, sayang mat naglangan ak iti trabaho. No kasta, umanugot ka diti pala balay nga agnaad ni nanang ko. Ketwan apay kit di na saan. Di uray dituhin nga agnaad iti agnanayon no kayat na. Ay kayat na aday jay. Tawan matlat kad kadwana iti balay mi. May kawang awana kun ijay. Naimbag nga oras mo kabsat, at dani din siyaw. Sigud amanugang ko, itinatayan nga anak ko. Ha? Ay saan pa'y matasimangpat, kabsat? Ay mabalin nga orayan, kabsat. Ha? Ay katwan Ala, sumra ka kabsat. Addan sakit din na patag agagaram iti manugang ko Ay, wantan Umadanin ti kasangay di apukok aputot ni Densyo iti day di anak ko.
Umayak dumawat iti kwarta ta aghanda kami met Masapul mo nga dapuyutan na cake na. Ha? Sapay iyor-urnungan dati panagpas nga iti anak ko nga asawa na. Ay kat sabali mo ti para iti anak mo Sabali mo ti para iti anak na nga apukok. Ha? Kat kasaritam to sumangpet. Ngam basta ti amok talaga nga dayor-urnungan na. Panagkunak saan nakaamay kanday jay. Ay sana mabalin na. Lipatan na kat ti pagrabungan na iti apukok kon. Ay sana mabalain. Apay, inikam jay sigud akatugangam iti kwarta din siya. Wana nang, tausaran di putot ko inton birthday na. Nay, kita tamangan numaibos ti kwartam iti kaiitad mo. Panunutam kumamat ti putot mo iti anak ko. Ha? Wana nang, adda nakalasin na para iti dayta. Tay sob-sobram samot laengan ti laslasin mo para iti anak ko. Ti anak ko ti i-priority, tay so ti asawam. Kan ti agbalin to aputot mo kankwana. Nanang? Surutan tayo ti husto a proseso Saan mabalin adawatan dalatan ti kayat da adawatan. Umayak man kabsat. Adda ni din siyaw. Apay ni Densyo amanugang ko, anyat gagaram kabsat. Ay, sakbay ti amin. Yam amok pa'y ti bagay. Sak ni gudaw. Di kaunaan nakatugangan ni din siyaw. Wan, amok, tamairupaan ka. Si katay na barbartek, idi kasarda Densyo kanti anak ko. Tay sumanala na bartek. Imbagada idi asikati imuna katugangan ni Densyo. Apay, anyat gagaram iti manugang ko. Ay, kwa. Ag-eskwila nga mina, hindi putot ng apo ka. Kat dumawat ako di paggatang ko, hindi masapsapol na. Amin mo't lakit din, dawatan nyo kin ni Densyo. Ha? Ay, kahit talaga kasta ta pagrebengan natin mang suporta iti putot na. Wan, ngamdakdakal tit itad na kada kayo. Dapat, ti anak ko ti kadakkalan iti bingay. Saan mo, tagpapadamutan ti pamayan ni Densyo amang bingay iti sweldo na. Dapat 50% kin ni Melba. Tasag 25% kayumat iti dayjay a Delpina. Nay, apay nga kasta. Kahit saan matakabit na kitandrak may ka ni Delpina. Lorarigay, dahi di anak ko kit di pa iti original nga asawa ni Densyo. Ta isutim mo nang inkasar na. Why? Pudno, timbaga ni kakagudaw. Itayak pa'y ngagdangdangag dita kalsada iti saritaan yaw. Isungay masidagak tanay. Sa balay mo titinorti pa nagsaumon, sika padak ka bakit? Ha? May katlulaan ta anak mo ngayong kasar ni Densyo. Isotan na ang mati pa nagsasaum Natayan, dagiti anak yo. Isong awanan ti karbungan da iti manugang ko. Kat, dagitap po kumingay. Awanan, karbangan da ka ni Densyo. Madi matikas tangay bagbagam amag. May katlo kala katugangan ni Densyo ngam kunamala na sino ka na naturay. Nagalas katugali mo. Nanang, tatang, gusto ko maraitan. Di kay aga-apa Pagsasaritaan tayo anay bagday to, isa na kasta. Grabe mga minday ta kabarbaraw akatugangam Densyo. Naturay launay. Kaslamawan ser-serbida kita po kumikangkan. Tati kaya natila ang anak na ti suportaram. Ala, sumra kayo. Tadi ti unag ti pagsasaritaan tayo. Ha? Tani, kita anda kayo nang kita tao di tarwar. At iti kwartayo nanang, tatang. Sakta 3,000 pisos kayo. Ay na, idulin mo ki din ta kwartam, Romeo anak ko. At dapay kwartam Apay, nagsweldo ka manayin anak ka. Uwan tatang. Ay, alang araw tanay. Awan makukwartamay ka ni nanang mo. Naibusan, ta nagngingina mo ti magatang ita panawunay. Sana kasi di ubing kayaw. Nga uray sa nga 10 pisos kat adawn ti magatang na. Itangay, barya lang na ita sa nga ribaw. Nalabos kamot, Ben. Dakkel mo't aba nagtasang nga ribon Adumot ti magatang daytan
Ado ang noodles Idulin mo day ta kwartam tagor nung kaki di anak ko. Di na kami pakadanagan iti amam. Tadap kwartame. Ken awan ti paggastusan me. Tada kayo mat iti kabsat mo ti makakaam mo agumat gatang iti masapsapol dito'y balay. Igbuti kukwak no saan akayat ta inam anak kaw. Pakipot ngamin day tanga inam. Saanan, tadapay kwartame, kung kunana, ang kinapudno na kat awan ka din, naibusan anak kaw. Ben! Di ka laagbain iti kastangar aramidem alaklakayan. Ay na, Helen aya, gundawayam nga awaten, ti anyaman nga ito jay anak mo, ta baro pay laeng. No mga sawan na jay, ay awanan di na kan maikan iti kwarta, ta jay to asawa nanti mangigam iti sweldo na. Wen ngam apay, di ka maasyan ijay anak mo. Awan sapay piman urnong nan, ta ited namot aminen asweldo na. Ay, basit na day jay, amaksay iti sweldo na. Nay, anda nagsard nga tricycle iti batawg. Ay, andan jay may nga anak ta. Sigurado, nagsweldo mo't daytan. Ala, inta sabtunain, ta itaya ta adagusan lagi ti dakulap ta baka. Rupat kwarta ka talaga alaklakayan, di ka laagbain. Kumusta ti trabaho mo iti nagmalam, Jessa, anak ko? Ay, makabanog nga ron. Ngam talaga nga kasta Unak nga ag-overtime ak ngam nabanugak. Iso nga into no bigat langan Kasta aya. Nanta, masahiyag ta bukot mao anak ka. Ay, sige man nga rod tatang. Tadtala ang manan nga gumagat kayo nga agmasahe Bayam ta masahin ka iti kada kinsinas ken katapusan. Ay wan, nagisweldo gaya man jay kamsat mau. Ket inikanda kami manan ken ni inam anak kaw. Sagti 3,000 pesos lang, Mike. Ay, kat, yamanan nyo ata ada pa'y maitad na. Imbag kit di ata inikanda kayo. Tane, awan maitad ko kanya yung tata ada paggastusak. Ha? Apay nga yan nakaw. Ada nga rod paggastusak, ada iurnongak. Iso nga suri awan pa'y lang maitad ko kanya yo. Uray tawan mo't paggastusan nyo. Tada kami mat kan ni Romeo ti agmarmar kahit iti masapsapol ito'y balay. Ni, apay nga ensardang nyo ti agmasahe. Ituloy yo ata ni makaginawa ti abagakan bukot ko. Si Makay ti puon ti kilikilit. Jak makapwersa. Inkalatan yeda. Tapno marilas ta bukot mau. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo iti anak ta? Ta saan na nga obligasyon ti mangted iti kwartaken ka, lakay. Umanay manday ta apagmismiso uta mong iti agmalmalam. Mutkit di na dyan nga anak ta. Agduma ti ugali da dyan lalaki nga anak ta. Naparparabor nga adayaw ni Romeo ngam ni Jessa. Jak kay kayat na dyan Jessa. Mas kay kayat ko ni Romeo. Sa bagay, ampun mo't ngamin jay inauna nga anak ta. Iso sa balay ti ugali na. Ay, saan man atila sasawam. Uray ampun ni Jessa, taimbilang tamot kaspudno nga anak ta. Ay, basta, hindi pala anadlaw ko bakit. Numangtid ni Jessa, nagbasay. Awan pa'y kagunwa itid ni Romeo. Pangusaram ngamin iti kwarta aya, ket awan mo't paggastusam dito'y balay. Pagsugal mo manan. Agtal na ka man may tabak-baketan. Kwarta may ati pagsusugal ka. Ako libag ka, di ka sumanaaw. Laklakayan kan, ngam di mo pa'y lamaikat ti kastabisyom. Uray, tababaan ti panagsugsugal ka. Ket napagadal ka, dagiti anak ka. Na, agraraman. No kayat mo, kwenta dagiti na ititid mo ide, a pinagadal dagiti anak ta.
Adalistaak iti dayjay. Ha? Awan pa'y sa 10,000 ana itulong mo. Tasyak amin tinangi provide iti pinagadal dagiti anak ta. Aklo naman kansan ngam day tate agpaisaw. Mano atawan ko ijay abroad ang nagtrabaho. Pasaray si kapay ti dumawat kanya. Hoson. Tila nagturturungan man ti saritaan, Helen. Lipatam lang itan. Awan ka iskan lang itang ay bagbagam. Oho, mapaiswan ka nga men. Iso adi mo kayat adenggan, Ben. Romeo, si kapay lang tema ka mo nga agmarket ito'y balay niya. Ada nga men iur-urno nga. Ha? Anyat iur-urno nga mayamanang? Kayat ko ti gumatang iti lote. Tano, andamot pa kalaglag ipak iti swildok Han nga balita si kamat ti tunay nga anak dana na ang kantatang. Ampundak lang mat. Iso nga si katagastos ito'y balay niya. Ure ampun ka. Imbilang da kaapudpud no nga anak dananang kantatang. Ken ure siyak. Saan ka sabsabali kanyak manang? Ay, basta si kapay lang tagastos ito'y balay Tane, ado ti arapaap ko. Masapul nga agurno nga iti sanikwa. Tahan ko nga sigurado no patawidan dakdag iti dadakkel ta. Taampun dakkat nga rod. Baka ngamin mapan amin kanyam ti sanikwa da. Isong agsigurado akmat Tapno hanak to nga agbalin nga kakaasin no dumtang tal daw. Di mo kumamat idumduma ti bagim iti pamilya tayo manang. Saan mo takas ta dananang kantatang? Basta no anya ti imbagak iso ti surutam. Inauna akngam kanyam. Iso nga tong palam amin nga ibagbagak niya. Si katag market iti balay iti masapsapul tayo. Uwan manang. Wow! Nagpintas matan ti lokasyon to'y nagatang mo alo ti anak ko. Asidag iti kalsada. Ay, hangko pa'y nga nagatang da ito'y nanang. Hinulhulugak ngamin. Kat anda pa'y basit nga bayada. Saan abali tabas sitlat na batin abayadam. Kat anyat planom dito'y alote. Ay, patakdarak to iti balay ko nanang. Ngam agornongak to pa iti kwartak manan pagbalay ko. Iso nga mulaak pa'y lang iti prutas dato nga lote. Ay wala anak ko. No kayat mo, da kamin timang mula. Tapno adan to apitan tayo. Uray natang no iso. Ay, haanan. Hanyo nga bibiyangan dato'y baka almanan-manan ni tatang. Baka ibaga namanan nga baginan. Sapay sugadur mat dadya nga tatang. Han nga bali no adan ton may patakdar nga balay ito kat uray ka na yon kayon to nga umumay. Malanga road, sikat makaam mo anak ko. Adto iti kwartayo nanang. Nakagrocery akmatan iti kasapulan tayo diti balay. Awan samet kwarta mo nanak ko. Adda nanang. Didak pakadanagan. Ibagayo no da kaya tyo agatangan. Ta ikan kayo manan iti kwartayo, wan? Ay na, idulin mo kit diti kwartam. Agurnong kamot. Kitaam di kapsat mo. Nakagatangan iti lote apag ipatakderan nanto iti balay na. Agurnong agtulatan nanang. Takabayatan na si bibiyag kayo, tulungan kayo pa'y. Makauray dita, ornong-ornong dita. Basta da kayo ti priority nanang. Saan abali ka da kami? Tabakit kan lakay kamin kinitatang mo. Saan na kami apakadanaga, nanak ko? Basta agurnong agto, naawanan ti paggastusak nanang. Kwartaman bakit? Kwartamanan. Inikan na kalangaruden ni Romeo. Agdawat ka pa ilaang. Kurang nga raw. Di ba't ngamin mangmang ta jay babae nga anak ta? Iimot na jay. Ado nga men ti paggastusan ni Jessa. Kitaam kat nakagatangan iti basit aluti na. Dila bagbagi naman ti pampanunutan na jay babae. Nan, layunam to'y kwartak ta ada papanak. Ay saan? Adda na ka isang ratan di kwarta. Apay, adamay tiyor ornongam. Apay, gumatang kamot ay ti lusay. Basta di mo pakibiyangan ti kwartak. Tandamot kwartam. Isardeng mo nga minon ti panagsugsugal mo. Taday ta ti mangidagal kang ka, Ben. Laklakayan kan.
Ngam di ka pa'y agbalbaliw. Kano ka nga agbalbaliw? Inton nagurnosan dagiti sakam? Mabayag pa nga gurnos dagiti sakak. Agbayag ak pa itinapaot baka... Nay, akin kotse tinagluganam asimang poet manang Jessa. Katkotsik ginatang ko iti sikanhan. Kasta aya? Nasayat taddan service mo ama panagtrabaho. Wan data ti may sangain or-ornongak. Iso nga awan may itit ko nga share ko para iti masapsapul ito'y balay. Kahit amom nga rudan tagmaneho. Agpasuruak nalakalaang mat nga masuro data. Adamat experience ko idin. Ngam nalipatak lang tanabayagan dayjay. Ito na. No kayat mo siyak ti mangimaneho manang. Tano mapantag trabaho. Idagas ka iti trabaho. Ay haan! Siyak ti mang drive iti lugan ko. Gumatang kamat iti usaram nga lugan mo Romeo. Ha? Awan nga rod more ornong ko manang. Ay, haan ngamin nga puro itad ti kwartam Basta da kwartam, itad ka nga itad. Ipadawat mo nga dagos. Ure kanananang kentatang matipang pangtudak. Agidulin kamat ngamin ati para kanyam. Ay awan Han ka nga makaurnong no kasta. Ada pa nga rod manan ilaklako da nga luti iya si dag ijay ili. Kasla kayat kumanan nga hulugan da jay. Iurnong ak manan da jay tagatangak kit di. Uray hulugan. Anyat kukuam dita sango ti cabinet ko, Ben. Pumanaw ka dita. Ha? Da ka mo't gayam dita. Kunak no rimwar ka. Sana ka natuloy. Anyat tangad-tangadam dita. Sapsapulam ti tulbag ti cabinet ka? Saan ba siya? Apay ko ba? Ay naamam mo kan, Ben. Numaabak ka iti sugal. Tilakal-kalkalam. Tapno agsapon laeng iti kwarta. Dan, sangaribo man nga raw, wano dwaribaw. Awan maitad ka. Pumanaw ka di dita. Inka ijay. Mano nga iti iswildo kanyam nga mangisuro kanyak nga agdrive, Benji. Ay, ori kumporme manang. Tay agtaw di tapuso. Han nga kumporme, Ibagam, tapno amo. Awan ba't ngamin sabsabali? Agam mo tayo ba't ngamin? Sige nga rod, magtadak tulad-tan iti kwartam niya. Thank you ata, ada oras mo nga mangisuro kanyak, Benji. Sana balit, day off ko iti kumpanya pagtrap-trabahuan ta, manang. Ay, wan mat kahit di Kasla sideline mo na datoy. Sika tinalagip ko nga pagpasuruan ata. Sika mati driver ija kumpanya nga ayan tayo. Amo ka nalaeng ka nga driver. Saan mat mo na, manang? Sakto laeng. Nabayag samatan nga isursuro na kaday di alalaki nga agmaneho. Ngam di ka mula makasuro na nako. Isumulat ti mangiman maneho itilugan mo. Ay, wan nanang. Dandanin. Di pa'y lang amin ni Romeo akabsat mo ti pagpasurwam. Nalalaing ni Benji Imbagda ta driver ti trabaho na ija kumpanya nga ayan me. Kasta Kat, pangiparparadaan na itilugan mo ngay, nukas di nga itulod na ka dito'y balay. Ijay boarding house na. Di balit ada parkingan ijay. Kan safe jalugan ko ijay nanang. Awan pa'y laang mat ni Jessa. Ang mga nusaan manan nga agawin na jay. Jak ambo awan mo text na. Kanayo na marabyan. Sano da dumasaan nga agawin. Pagturturugan na ngay. Ijay kanumot balay ti katrabahuan na. Kaano bumakita na balasang santo nagbali na bulakbaol. Maburing siguro dito'y balay Adon ti san ni Juan ni Jessa. Dua alote tinagatang na sa dapayin lugan na.
nakaurnong adagaws. Agam ni Romeo, awan pa'y piman nagatang nasa ni Juana. Kasano kat itadmat nga itad iti kwarta kadata. Pasaray dawatampay. Sa nabali ata nasingpet ni Romeo. Saan nga imot, akas ijay kamsat na. Sa nabali tauray imot ni Jessa. Saan na pagbisbisyo ti kwarta na. Igat-gatang na iti sa ni Juana. Saan akas kadagiti daduma dita, abisyo ti papapanan ti kwartada. Paspasagidan naksamot Helen. Bakbakitan ka nga naglaing ka pala nga agpangag. Imbak-bakit mo ti kasta nga ugalay. Sapay ko di nagtulukwan, Jessa. Syakit diti mangibaga iti kasta kanyam, Benji. Taadayo nga ubing kangam kanyak. Baka isukat nak iti ubing. Saan? Itian niya kumaga po. Sikat love ko. Kinapod mo na nabayagan na crush ka. Inlimod ko lang. Anya? Huh? Sika nga talaga. Nabayag mo't gayaman nga crush nak. Apay ang hamo nga yung bagbaga ngay. Di nabayag ko man nga nagkasarta. Mabayinak man ngamin. Ito siyempre, driver ak lang. E din to asika kat empleyado ka. Aywan, agawin ako may di lugar minton bigat. Pasyarag ko man iti dadakkel ko ta kailiw ko idan. Ay katuan nagpakadakan iti opisina. Wen, iso na lang ta awan pa'y matsweldo. Sa pa'y na-file ko, tilip ko. Awan mo't gayam kwartang aramate nga gawin. Pautangan nakman no da kwartam. Katuan mano ayat ti utangam? Ure 10,000 ano da. Ha? Ay sige nga ron. Tainak to mangirwar ije bangko niya. Bakit? Adamot nang ikaw akain inawag ni Jessa itay. Kanimot ti awag na. Nag-I love you pa'y. Aya, nukasta, addan nobyo jay anak ta. Sino nga tangay jay nobyo na? Makiasawan samot tayo ni Jessa. Pada namot lang at ang empleyada o ti boyfriend na. Wano manager da nga ta. Jak amo Urayan talatan ayam amo na tinubyo na kadata lakay. Lukas ta, boyfriend mo, driver mo, Jessa. Wan tatang. Madlaw mo't nga ubing ngam sika. Ang agore ka. Kasla pamilyar ti rupa na kanyak. Kasla da nakakit-kita akin ko ana. Kat baka artista jay nakit kay tayo ado ti karup-rupa ng artista. Saan nga artista? Basta, kasla nakit-kita kaon. Kat nakit tayo siguro itadaldalan ta driver kat nga ron ija kumpanya nga pagtrab-trabahuan may tatang. Diya ko nagsubli ti trabaho Jessa. Agaplaya-klayan nga gabrod. Ha? Nag-resign kan aya? Wait, isa rugyak mo itong tagaplay nga agabrod. Apay ngay, panawan nak. Sa nabalay ta para kadata ti panagabrod ko. Agurnong ta, para iti masakbayan ta. Benji. Dakkel ka no ti sweldo kiti papanak kapagilyan kas driver. Iso na lang ta, dakkel mo ti magastos. Anya? Kit okay lang ken ka. Pautangan na, bayadak to no makabrudak. Sapay awan urnong kun. Naigatang ko nga minan iti lote kan lugan di urnong ko. Ila kumpay lang gidag dumalote ma. Masukatan to iti ado no makabrudak. Ha? Ay, sige nga rod kita akno adamang gatang. No kayat mo, tulungan kang agbiro kiti bayer. Ado, tiyam amo ka bayer, Jessa. Sige nga rod, tap na daw saram nga ag-abroad niya. Uray, nalakan ati panangilako ta. Kinapatag, malako adagos. Romeo, adamom nga gumatang iti logan.
Apayaya manang. Ilako kun jay lugan ko ta sukatak iti may mayat. Padasak nga idamag ka na gajay ko kumparik amanang. Sige man tani. Ay, kasapulan mi pati kwarta tadta. Ag-abroad nga min jay boyfriend ko kat kurang jay usaran na nga kwarta. Uray maudi pa iti lugan. Ha? Ni, apaya sikat yung gastos ngay. Kat saan kayo pa'y matanag kasarmanan? Uray ata, adamat relasyon men. Agkasar kami no agbakasyon from abroad. Manang. Sige kit din. Kita amno sino timanggat ang ijay lugan ko niya. Sorry, Jessa. Napekyak. Fake recruiter dyan lang recruit kanya. Anya? Ay, katkasano nga ron nga yan dya kwarta? Wawa na. Inalan amin. Tako na nga iso ti makama mangilakad iti papeles ko. Ala, sayang ajay naglakuan iti lugan kan dyan may sangaluti. Ada pa'y matay may salotem sana ya? Ha? Promise. Sana ko na mapeke iti sumarno. Makabrudak to na talaga. Alangan nga ilakok mananday jay. Awanan ate mabati nga sa nikwak. Masukatan to iti ado. No makabrudak, syakto ti kumatang iti sanikwata. Agparami dakto iti daktala balayta. Ay, sige nga rod Ibirok mo to nga rod no adamom nga gumatang niya, darling. Nalako mat kayam amin ni Jessa. Di impumpundar na sa nikwana. Wan nga rod. Ay, sayang. Ginastos na para iti boyfriend na. Kukwartaan dan samat jay anak ta. Binagbaga akmat. Kanayon ko abagbagaan. Ngam natangkan ti ulo na. Napeke kano jay nubyo na iti damo a panagabrod na. Ita, agaplay manen. Iso nga inlako naman tay nabatbati alutin na. Nagrigrigatan na nga impumpundar. Ngam kasla asok ang nagpukaw. Wan nga rod Ay, kaasimot ya anak ta. Inulaw ti panagayat na iti dayjay aboyfriend na. Lakaim imot tumag. Anya ngay ita. Nan, kwartam man kit di bakay. Si kamo lang arod mo't alaklakayan. Kwartalatan ti pagkitkitaam kada tao. Alan 2,000 laan. Na, lalaengam ta 2,000. Amok tumo lamapan mo manen isugal. Alakit ta, dapapanak. Inak gumatang iti bagasta, na imbusan ti bagasta yaw. Siya kon ti mapan. Siya kaon. Alan, ikanakaw di ti kwarta. Yes, nangabak kamay. Nangabak di 2,000 pesos kao. Saan mo ba rin tigas noy? Ang nagsahol ti dito alaman? Ha? Agore ka. Ison samot na dyan tayo nobyo ni Jessa. Saan mo ba rin tigas noy? Hasos, agwalan. Nukasta, grupo natin nakalaban may dito'y sugalan. Ay, manugal mo't kayam na itataaw. Ay, agawin akaw. Alaak pa iti video na itaalalagay, ta ipakita ka ni Jessa. Kunam nga kapaplay ka para abroad. Ngamahan mat gayam. Nangipi pa namin ti kwartak. Ayan ngayon di naglaklakwak iti dagakan logan ko, Benji. Pakawan na kumanti sa. Di ka na nag-wait. Uy, umay ka man kinitarakupan ka. Ay, nga malay tararakop na ta. Isublim tinaglakwan iti dagakan logan ko. Nagrigrigatak na gidya ngayon punpundar. Pagkatapos, insugsugal mo lang gayam. Linaslas tugan nak, Benji. Bulbulas tugi ka gayam. Kasanon nga dya kwartak. Wala, di ka nagsangit. Di ka matanangan. Tagawid na kiji lugar mi. Inakisalda di tawid ko araga. Tayo so ti pagbayad ko kin ka. Ay na. Ay, bakit kaya? Talagang agsuswertiak iti biyaga. Haw! Ay.
Jak mailadawan ti kinaragsak ka. Di ka unay agragsak. Ta mga numa-overjoy ka ket maatake ka. Saan? Danag mo na ya. Ay na, ay sos. Naala konti na pangabakak iti rapel draw, bakit? Ay ket inta ibang kun Agure pa. Ipapas ko pa'y ngay gaman, tinapangabakak a kwarta. Ang mga numagastos mau iti awan ka is-iskan na. Saan? Agrubot ka kiday. Taintaman ag-swimming. Anya? Sursurun ta amin a beach resort. Ipapas naman kiditag bakasyon. Kakaiso na nga da kwartata. Di ka unay aggastaws bursyaw. Idulin mo kit diti kwartam tapag negosyo tano isaw. Tapno addamot pagbirukan ta. Madalaga ron kwartatan. Nya pala sa pula. Nalaka maibus ti kwarta. No awan na pintas a pangibautam bursyaw. Apay nga may nga ibaot mo ta kwarta ngay mate. Ibulsa. Saan nga ibaot? ay, di ka man nagbalin a piluso po bursyaw. Amok a maawatam ti kayat ko asawan. Malaki din. Agrubot ka natin tagpasyar. Bye-bye amon ta agubra iti daga. Anda makwartatan. Ay, bang restaurant tapay. Saan tumapan ag-swimming bakit? Waiter! Ag-order kami man iti fried chicken alitson. Ken may sa pitcher adios. Ken Ay, may ayakan sa. Ah, Daytoy man ti inted da pagkitaan iti order o. Ditoy ti pangkitaan ta iti orderan ta. Di mo iririyaw, ta kababain. Sikan ti kikitaan dagiti kabay ta. malagaron. Mangpili kan iti orderan ta. Darasam ko ini mabisina kon. Orderem amin na nakayat mau ta damat pagbayad ta. Kakaiso na abak ng taitan. Tangiwat mo. Ah, Anya mo tikas tang ibagbagamon, Borsyo. Di ka lagbain. Ata Bursaw! Umaya man! Woo! ay dumanon ka, Willie! Adak dito'y unag, tilugan ka! Ala, nukas talugan mo na tata. Ah, Wayne, Willie. Kagagatang ko'y di kalman. Iti tausan to'y kutsa ginatang ka. Second hand. Ang mayos laang, ta kondisyon pa'y mate. Ay na, talaga aswerte ka itaatawin na tata. Saan lang nga itatawin? Kanayon aswertiak. Apay, mano na pangabakan nyo aya, iti da dya rapil draw. Damag ko dakil ka daw. Apay, ada milyon. Ada! Ha? Manungay a milyon tata. Basta! Ada milyon na. 1 milyon. 2 milyon. 3 milyon. Basta ada milyon na. Di mo damagan numanaw. Ha? Ay, tata. Di barato ngay. Ay, kawa na. Sana problema na ita. Mabit lang. Daita. 2,000. Ay na, ha? Agyaman na ka, tata. Nalugi nga mintay mula ka na tayong. Bagsak presyo, mate. Iso asayang tinagpuunak. Ikang ka pa itinayon na. 1,000. Ay na, agyaman na ka, tabrosyaw. Nagsayahat ka. Saan kagaya manaimot na dokwartam? Amok nga mintirik na ti marigrigat. Iso maawatan ka, Willie. Nagdalanak da ita. Marigrigat ang maiday. Iso nga itata na pintasan ti panagbiag ka. Tumulong nga kadagiti awanan akasken ka. Ay na, imbag man tayo mayak di tibalayo, tata. At dadagos kwarta. Uwin tamok tirigat yu asa nga pamilya. Tawang ka nga trabaho yung agasawa. Huwag nga ron. Ay na, at danigatang ko itigatas ti basit nga anak ko. Ay na, agyaman akmanan, tata Bursyaw. Awan ang yaman na. Nagdalanak na kita. Tauray na kami hindi ka ni bakat ka. Ay, marigrigat kami, mate. Ado, at utang mi ini. Iso nga amok, tirigat yu ita. Tanagdalanan mi ka nga round. Iso nga ita, tanapintasan ti biyag mi ka ni bakat ka. Tumulong kami kadagay ti marigrigat. Share your blessings akunada. Ray,
Kunak nawa sino tinakasapato sa nakasikawil dito store. Si kamagayang burso. Apay, di da mabigbigay na nasimang. Nakapurmak lang, di da mabigbigay. Apay, papadamaya. Kapaya kastaw na ya por mamita. Ay, awan. Ipadas ko la to in order ko iti online abadaw kan sapatos kaw. Ay, kagat-gatang mo dagita suot mo. Way, nana. Imbagman. Ay, da kayo ngay. Papananyaw. Umayak manumutang dito store ni Lolita. Awang bagas main. Awang pa'y masidan. Kanamin na masapsapul ni kusina. Manaw, akaban abagas ti kasapulan nyo. Aya, ta siya kontimang bayad. Umdasan, ti do akaban. Ay, sanan. Kababain mo ta. Ay, saan man? Diyak manglulukaw. Ilibre kayaw. Taibingay kumati grasya. Anawat ko Ay na, sanan. Idulin mo kidi sa kwartam. Nanaimbag lang adan to ka tunyo iti asawa minto nagkapsok kayaw. Ay, naada kwartami na. Apay, di yun namuan ayan na nga bakak iti raffle drop. Naamwa ka ng kasapulan nyo mo't day tangay nabak mo Lalaki din. Bayada kung tidwa kaban. Tay librik day takada kayaw na nasimang. Ay, malaki makamo ka nga ro da borsaw. Inta ibang kunti kwartam, tanay maibusan iti kaiitid mau. Di ka madanagan. Tanang ilasinak iti 100,000 nga ibang kuta. Ay, itid kantumot nga itid iti kwarta, nga uray di damit agdaw-dawat. Kayat mo lang nga ipasikat kadagiti tao nga da kwartam. Kaya't kula ida tulungan. Kay numaibos ti kwarta tangay. Di ka ka di madanagan. Tandamanan parapil ro dahin tun umay alhawas. Ay na, apay, amom nga raw, no mga bakan tumanay no saan. Ay, sus. No naparabor ka. Nalakala sumangbay ti grasya kan ka. Iso apatsik amang nga bakak tumanayin. Imbes na pagnegosyo ta kumati kwartam. Inton sumarunaw nga dama pangabakak. Tay sunton ti panagnegosyo ta. Ay, sapay ibagbagam amilyaw ti inabak mo. Iso nga ti ammo dagiti tattaaw, dakkel ti napangabakam. Ti ammo da adda milyon. Kaya damit at talaga milyon ti inabakaw. 500,000 ko naman. Sardengan man ti panagpaspasikat mo, Bursyaw. Siyak ti mababaing iti kastangar aramidam. Awan dakes ngar aramidak. Sa anak ngagtatakaw. Isungawan ti rumbang apagbaynak. Nukasta? Inikan na kami ni Tata Bursyo iti kwarta mo, ili? Uway! Yung ka may dumawatin tama nga nung may busang ka. Kung nagiwarwaras iti barataw. When di mawat akon. Mabainak ko mga minturturod ko na. Ay, kayat natagilib-libray ng runa nung ado ti tao nga buy-buya. Kastaya. Sige, inaktuman ni Jabalayda. Tabarang ikan naktumanan. Manuti ka sa pulam, Elma. Da kayo, ano manot maitad yung manan, tata? Uray utangag, tao sarakin to nagpasngayak. Sampay mga min nagbunga dagiti mula mi anatan. Sige. Anay ko 5,000 pesos. Tulong kun kada kayaw. Ha? Agpaiso, tata? Saan yung napabayadan? Wait! Barato yung kanya daytan. Ay, nagyaman ako na Tata Bursyo. Nagsingpot kagaya mamada ni ti kwarta. Saan ka naimot? Ambak, tirigat. Tanagdalanak dayta. Iso nga itata na pintasan ti panagbiag mi kan ni bakat ka. Ay, tumulong akmet Iso adi mon bayadan dayta. Tatulong kun kada kayaw. Nay, apay nga inalam ta iduldulin ta kwarta, Bursyaw. Ada pagaramatak. Anya, nay, apay ngay, di mat ibang kuta dayta. Awan usarentan. Apay, naibusan ti kwartam. Awan nga rudan. Ay, awan nagmamaayan dagiti akwarta. Taimpadawat mo amain. Awan pa'y pakakitaan mag... Madamit Jay ngay magkutsita. Manulat balor day ngay.
Dakdakkel ti pukaw mo. Sana bali ata intulong ko, mate. At least, intulong ko. Saan ko ngayon bisyaw? Kahit papanam nga raw, anyat mapan mo gatangan. Awan. Basta nakpadwan, ito'y nabat-bati ako artata. Anyat kaya't mo asawan. Ay, basta rumwarak. Sige, tamapanakon. Di naktaktakan. Ana insa? Ada ni Tata Bursyaw. Ay, awan pa'y nga raw duwilay. Kung ano, ada talakwak ko may tinwang no kaya na. Amo nga nga do kwarta na kahit. Isu alakwak man itinwang. Kasapula nga minti kwarta. Ay na, awan igatang may baro. Ah! Apay na ibusin tayo napangabakan ni Tata Bursyaw. Awanin kat no impadawat na amin ang. Ada tay basay ngay duldulin may. Ngamin nala naman. Diyak amaw no napananan. Tasaan anagawid idi kalman. Ay, ang mga noday di pistahan, hindi ka bangi nga barangay. Anya? Ada pustahan iji kahit. Ang mga nakipusta. Anya? Awawisin lang amin idi namin sa nakalman. Ang imbaga ka diya masangaw. Ang mga ano iji tinapanan na. Ay, insa ba kahit? Adakan. Kain apeng at sangsangit ka. Awan na hindi ka kaisuna, kwartata. Hinuldap-dak. Dandanidak insalvage. Ay na, agtal na ka, Bursyaw. Teko namjak amaw. Nagkapukay jay pistaan. Tapno'y bagakin kanya. Sinurot ka jay pistaan ijay kabangibang abarangay. Ngamjak nagpakpakitakin ka. Nakipusta ka ijay, katnabak ka. Ha? Iso adi kaglibak, Bursyaw. Impaabak mo ti kwarta. Iso adi kagin sa sangay. Bakit? Sorry. Nasuli-sugalan, nagisugal. Makitam, di husto ti atap kaw. Ha? Til-tiliwan ka lang. Nga magpaisugayam, anapam mo impusta ti kwarta. Ha? Ayawan mon, Bursyaw. Di kag pampanunaw. Sinayang mo ti kwarta, sinalbag kalaklakayan. Ay, sorry. Bakit? Kat, anyat kwarta ta itangay. Sapay awan bagasun, awan pa'y maigatangan iti sidaan. No ko naktumit nga may negosyo ta, ngam di mo kayat. Anya nga ita, awanan kas kalapimpiman manun, Bursyaw. Mga nan, Bursyaw. Anyat masida bakay. Tay nabati itay agsapa nga ulot tinapa. Ululaan, awan bagi na. Awan tasindatan idi agsapa. Ay, Aganos ka, taawan mo't maigatangan iti sidaan. Awan pa'y kat mantika, kas kada asukar kan kapin Ay, ala tarumwarak na madamdama. Hindak agdiskitar iti kwarta. Nunang idulin ka kumaidi iti kwartam. Kunak ngamin apagpuunan ta iti negosyo dyan ng abakam. Ngam agpakalaing kamot ngamin akong di padawat iday. Nakaraman kalat basay. Kunamatlan asino kan anakapalpalang gwad. Ay, ala, huston bakit? Di na konsermonan Tadadala maestresak. Tata Bursyaw. Kumusta? Itala makita ka Di kan sama rumrumwar, hindi ta balayaw. Ay, may estresa nga minwilay. Ay, agpabulod ka man iti kwartang baraw. Ala, pangalangay iti kwartak tata. Damag ko naglako ka kano itinuang. Ang kwa, igatang ko iti buryas, tinaglakwa. Tatara nun mi kanibakait. Padasa mi mamutagtara ka ni ti babay. Kay bingayan na mutad atan ay kasapulak ti kwarta. Ay, awanan kami ngamin ita. Ay, pasensya kayon, tata. Adamo ngamin na isang ratan na ti kwarta. Idi saktiadan, tinultulungan ka. Ha? May salakid daw mo, iday, itag ko adagaws. Panunutom kumamit nagitin intad ko kang kaiday. Takil agatan, tintad ko atulong ko ka, wili. Iswarong ba nga subalitan nakmita?
Subalitam, ti kinasayat ko kang kaiday. Anya? Hala, agsubalit ka. No anya tintulong ko kang kaiday, isumay, ti isubali mau. Ay, ladingi, tagtata. Ni mawa na talaga. Ung tanak, ani ba ka kuno kisayak ti bayad tinwang may? Apay nga singiran nak burso, katawang matutang ko kang kabarok. Ada utang yun na imbag anakam kanyak na nasimang. Ha? Tinulungan kayo ti kalabais. Isungay ta, tulungan dakmay. Tanay, awan na anak ita. Kasapula nga minti kwarta. Anya? Masapaul, asorwan nyo timang bigbig iti utang na imbag anakam, nana. Iso tulungan dakmay ta, tinulungan kayo day. Ay, awan na. Di ka mat pinilit ide at imulong kanyak. Ha? Si ka mat tinang ipilit iti daya kwarta. Isungawang basol ko rita. Apay ngamin ngayon mo kanyak. Injulen mo kumaano kasta mo lagaya masingiram dagiti titad mo atulong. My goodness! Naa. Pangalaak nga ititid ko kada kayo kat kan anak ko lang, tata. Diyak pa'y makatrabaho. Ibagam kanila kay mo ata isutyak diskitar iti ibayad yo kanyak. Awan pa'y trabaho nila kay ko. Kanawang matutang mi kada kayo. Apay nga asingiran nyo tintad yung atulong nyo. Kasta talaga Siyak nga ron kasapulan ita di tulungan da mait. Noan niya tinaitulong ko idi kada kayaw. Isumot ti aramida nyo ita kanyak. Tanay, awang kwarta kaon. Pasensya kayon, tata. Awan na talaga maitid ko. Mapangkay pala iti sa balay, awan na talaga kwarta kita. Anya! Ha! Awang babay na gitatataw. Awan utang da na imbag anakam. Ay, agdal na ka, Bursyaw. Sikat awan babay na. Ha? Di ka kundi tulong no agsingir ka magayam. No nasakit tinaka mo at imulaong, di indulin mo lakuman ti kwartam. Agraraman kang tumit alaklakayan, nakaigam kalat basit iti kwarta, kunamlan asino ka nakabaknangan. Sa itatawanan ka manan, agsingir ka. Ha? Pabayadam, dagitin tultulong mo iti kalabas. Anyat klase pa nagpampanunot ti kasla. Ala, agtrabaho kakitday. Ing kasi kaswan dagijay binaybay amulam. Tapno adda apitin tangay lakaw. Kat adda pangalaan ta iti kanta. Ay. Nay, unay meten na ita sinaay mo sa around. Mangagsapay ang naging ganita ka aruba. Kas ano kat nagpudot te panawan. Saan nga umdas data electric pan? Imbag pa ni Mare Alma ta naka-aircon di balay na. Nagando apon ti kayo di tarubayan. Di ka ngamin agpupupok di ti unag ti balay Naparpari irmut la jirwar. Makapangisit nga rod mati darang ti init itarwar. Kat sigod mo anangisit ka. Kaya't ko kumangarod mati pumudaw baset. Si kantumat ngamin. Nay, apay asyak manan ti pagpupunutam. Ada ko mamat aircon ta no hanak nga linas lastugan edi. Linastugan na sasawam mait. Unamat ngamin edi nga pulis ka. Namati akmat. Tati amukat nakajak patakon nga kaslakan ni Alma. Ngam tanod ka lang matgayam. Barangay pulis mait ti awag da kada kamay. Saan ka day? Katimbagam ko mga sigud Tapno naliklikan kapay. Sa mulang matimbaga kanyak nga tanod ka lang gayam, idinasikugan na kon. Anya pa iti maramidak ngay? Ay, agtala ka ditan saron. Amok manen, titurungan na ito asaritaan. Mapan manen, iti asawa ni Alma agayam mo, amay sa nga engineer. Bayam ka din bakit? Sana balit na nagagutak mait. Maited ko amin nakasapulan ti anak ta iti pagadalan. Bulbulas tugi ka ngamin. Inlawlaw anak nga perperme. Ne, si kamat gam ti masabat ko, Mare. Apay, naggapuam. Nagpalingki kan samat, Naggapuak man ijay ili, Mare. Napan ko inala tay pauit ti asawak. Umadaniman nga minang ka ti panagbayad ti anak ko ijay pagadalanda. Aya, private school samat dya pag-isiskulaan dya anak mo niya.
ta isumot di kayat nila kay. Kat di anak mo ngay, ijay ka di pay la public school ti pag-iskwelaan na. Ay, uwan, Mari. Han nga bali, taagpadamat lang ti kalidad ti edukasyon iti private kan public. Adamatan kadagi dya ubing, no, ipasnak da tag-eskwela. Ngam no siya, kanayon ko nga bagbagan dya anak me. Nang runak at medyo narigat dya inala na nga kurso. Ay, uray di balasang ko, Mare. Kayat nakanutag isuro. Ngamjak kayat. Kapara lang kadagiti marigrigat ti kasta kurso. Kakaiso na akabailan mi apagadalan iti nalatak apagadalan. Kalpasan na. Kasdi laang akurso ti alaan na. Adagayam kurso nga para iti marigrigat lang. Talaga nga adda, Mare. Mala, panawan ka pa'y, Mare, tanay. Hay, nagpudot dito'y ruwar. Sayang tay sunblock ko. Sapay nagngina ti pinanggatang nilakay ko. Ala, panawan kan, Mare. Ay, una yun day dya nga, Mare Alma. Nakaasawala ang iti profesional. Kas jacket din tayo si style na. Sab-sab walimatan. Apalam manin ako nak, bakit? Ano ko nga apalan, tikas dya nga tao. Kunamlamat no asinumatan. Ay, wan gayam, ayan nga ni Rico nga anak ta. Weekend matad ta. Di mat, awan eskwela na. Dapat tumulong mat ije bangkag. Imunan ije bangkag. Imbagak asumaruno aklatan. Alang nga ro ta, ilutok dya karne nga ginatang ko ta isunti pangaldawan tayo. Balunan na kaming tulat na nga rodan, tanay. Ano pa iti maarami ni Jai? Ay na, ibaon mo tulangan ni Rico nga umay ito eh. Isunti mang ala. Nagpudot ti magmag na itarwar. Agpayong ka Nagadula ka tapambarmon ay Nagado apayong kan payabyab dita. Naimbag man anak ko, ta nakaawid ka. Mala, aginanakan, tamok anabannog ka nagbiyahe. Wen man nanang, talaga nabanugak tani. Nagwatiwat to mga minti biyahe manipo di jay syudad. Kayat mo, taiyagan ka laangan iti kanom ijay silid mo, tapno makainanakan na imbag. Saan na nanang? Rumwarak tulatan no mabisinak. Kayat ko pa'y timapanagpag na pag na ditarwar inton awanan ti init. Nakailiw ko ti pulo iti angin dito'y lugar tayo, nanang. Sige nga rod, anak ko. Kunaklano di ka makaawi dita, Bea? Pasensya ka ni Rico. Ado nga minti na si Kasok iji pagadalan. Kat kumusta mo ti panagadal mo nga? Marigrigatan ak nga rodan. Ngamjak ipadpadlaw ko ni nanang tamangan noong tanak. Sapay ka na yun na nga ipalagi pasay-saya atag ka no ti panagadal ko. Oresyak nga rod. Ninanang tumat nga minti nang pili ti course ko. Diyak kayat ti course nga lalaag. Oresyak, Rico. Kinamaestra ti kayat ko akurso ngam saan na kayat ni nanang ko. Kut naimbag man ta nakarwar ka. Di da ka biro ka ni Jibalayo? Saan? Ta nagpakadaak ka ni tatang. Nalpas ko matan jar aramida. Ne, narabian ka matriko. Kung nanitatang mo nga sarakam lang dagijay gagayam mo itarwar. Isumot nanang. Nagbasketball kami ngamin. Nagbasketball? Awam awit mo nga nagsukatam. Nakamaong kapay, kan kaslahang kamot nga naglinglingat. Talaga akasto tilangak anak ki ay ayam nanang. Aywan, amom ni biyang anak ni Alma nga gayam ko. Diyamang alala iti kinamedisina. Ha? Ay, jak unay am-am mo na dyan nanang. Ta saan kami ang nagkaadalan? Ay, lik-likan pa lang ti makiam-am mo kadagiti babae. Tapno may pamaysam ti pa nag-iskwilam niya. Una nang. Imbag ta nakasangpot kan, Bea, anak ko. Ala, ingkagpalusan tamangantan. Nanganak kon itirwar nanang. Nabsuga kon. Aywan, anak ko. Damag ko kat nagawid ni Rico nga anak ni Mari Sharon. Ay, di ka makigaygayam iti dayjaywan. Amangan no armon na ka. Sapay nagpintas ka, anak ko. Ipamay samkit di ti panagadal mo. Nang runa kat saan asinsinan day ta kurso nga inalam. Daytoy tumot nga minti pinili yu akursok. Mano atawan pa'y ti urayan. Ay na,
Saan ang mapupuutan ti panaglabas ti aldaw no ipasnek mo ti panagadal mo? Basta saan ka pa'y ang makinobnobyo, ha? Tapno awan ti agbalin alapad iti panag-eskwelam. Ala, wala nanang. O sige nga ron, sumrek ako iti silid ko. Istimarek pa dagiti arwatag nga itugot ko manan nga agbiyahe intun bigat. Ay, pinmanaw manan dya anak talakay. Makatawan pa iti urayan san tumakalpas iti panag-eskwela na. Ay na, adan to na anak ta nga inhinyero. Pakita ak tumanda dya nga Mari Alma. Anday ta ka manay. Katkas ano mat ngamin, tagibasitan na matan ti dadu mga kurso. Gaputa medicine at alalan dya anak na, kung namatlan na sinumatan nga agsasao. Ha? Naimbag no makalpas iti panagadal na dya anak na. Baka makiasawa nga dagos, kat hampay nga nakatorpaos. Tila sasawam mat. Amo maya tigasat ti pada mataaw. Katagpay sumat. Iso nga bagbaga nga kanayon dyan anak ta. Is strict to act, tapno hampay lang nga makigal-girlfriend. Di mo unay istriktuan Tama nga no mabagkal mat jay anak mo ken ka. Ay haan, para matlang kanya na tararamidak. Nanakonching, gumatangak man. Anyat gatangam, Sharon balasang ko. Sabon man nga para laba. Dato'y ti bayad ko, nanakonching. Gumatangak man mo't, nanakonching. Mabit lang, alba Lakwak pa'y ni Sharon. Bilangak biito'y coins ngayong bayad na. Ay na, di kayon agpakarigat nga agbilang, nana. At iti 1,000. Ikisayo di tantibayad tigat-gatangan na. Ne, adamat pagbayad ko Mari Alma. Wen ngam isupay ataktak na mo't day tagbilang iti barbarya. Kasanun ngay no ado tayo a customer na. Sige nga ro din, nana. Muto nga ro din data barbarya ta ilibre na kano ni Mari Alma. Malang rod tay 1,000 laeng ti baryaak. Iparparo pa na lang matunay kanyak nga ado ti kwarta na. Unayan dayjay. Urayan na nga makaigmak iti kasdi nga gatad tasyak mati mga libre kanya na. Anya manan ti tantanabutob mo dita Sharon. Ayan tayo patpatimplak akapingay. Si kalangan ti agtimpla ta awanan ganas ko nga agkape. Dayjay tumat ngamin nga Mari Alma. Ay na. Sana makumpleto ti aldaw mo na awan may bagam iti dadya agayim mo. Katagpay sumat. Ipakpakita na launay nga adaan iso nakatsyakat awanan. Makagradwar lang dyan anak ta. Makalong out anto matlaang adanton maipanakal ta. Adda ka di pa'y nalipat magatangan. Awan na. Umayak laeng ko mamakiin ni istorya. Aywan, siguro chis-chismisan nakday jay Sharon anya nana. Anya kumangay ti chismis na kan kabalasang ka. Amok nga daapal ni Mari Sharon kanyak nana. Ti kayat na, kanayon nak nga artapan. Idi ngamin kat agpadpada kami laeng iti kasasaad. Ngamit kitain nyo mo At damot basit makun-kunakon iti biyag, ta engineer kat nga rod tay asawa. Iso apagad adalan namot iti kina-engineer di anak na. Taapalan na kat nga rod. Mangal alamat ti kina-medisina di anak ko. Dakdakkel to ti sweldo ti anak ko. Tapaga-brodak to. Alakot, sapay ko mga rod tamakalpas di anak mo, Alma. Dakkel ti panagtalag ko iti anak ko, nana. Nang runa kat babae. Amok nga ipaspas na ti panagadal na. Ngam, tayo anak ni Mari Sharon nga Amangan kit din no saan asumsumrak dayjay talalaki. Kaadwan ngamin abulakbol kat lalaki. Bea, apay nga da ka ti boarding house ko? Jakon kayat ti agadal Rico. Dituyak latan ayan mo. Agdan natalatan Anya?
Marigatan ako na yun. Nagadupay ti bagsak ko. Jak may baga kaninanang ta sigurado nga ang tanak. Naimbagkan ka tamay sa atawan laangan kataglepas kan. Siyak ngay, mano atawan pa ti urayan. Kasano nga rod itan? Sigurado sana magustuhan ni nanang mo na ito eh. Kat ilimod tapay laang at panagdan nata. Nailimod tan tupay kadag iti tadakkel ta ti relasyon ta. Kaya't kupay ko mati makalipas. Oray marigatanak, ano sa kon Masyanak kamin kadananang kantatang ko. Si kangarod ti makaamuri ko. Suportaran ka latta. Tulungan ka laangan aging ka makaturpos ka. Ngamno siyak, talaga ajakon kaya't ag-eskwela. Hello, Bea. Mano abulan ng adi ka nagawawid, anak ko? Nanang. Amok, amakumikum ka. Tanarigat kat nga roday takursom. Iso apaw itan kalat tamanan iti allowance mo. Ibagamla ang numano ti kasapulam. Uwan, nanang. Ay, nanak ko. Siya kung ti kararagsakan numakalpas ka iti panagadal mo. At danton anak ko doktora. Alang arudan, nanang. Adupay ngamin dinaskan nga ramidag. Jack pa'y la makaawid, nanak ko. Agan-anad ka dita, ha? Bye. Nagulbud ka manan kaninanang mo, Bea. Kanya nga rod ngay. Saan mo't ang mabalin nga agawid ak akastoy tilangak. Malasin ang tichan ko, Rico. Pasensya ka na. Saan mo't ang mabalin na yawid ka? Ano saan tapay lang at ikastoy? Saan na balay? Tawan mo't makaamam mo kadata dito'y nagabangan ta. Madanagan ak, Rico. Jak amo no anya ti aramidan ti inak. No maamuan na ti sitwasyon ko. Ore siyak Ano sampay lang ti agmay-may sa dito boarding house no kas diyang agawidak. Masapul mo't ngamin nga agawidak iti weekend. Tamang ano agbalaw da nanang na mabayag sa anak na makaawid. Ang plano ko nga ipudno ti amin kadananang ko. Anya? Sigurado ka? Ay, ang mga noong tanda ka. Ora yan Makaammo ditan. Nanang, tatang, pakawanan da ko ada nasikugak. Anya? Nasikugan nga? Hangkaman nga mangrabrabak, Rico? Agpaiso ti bagbagak nanang. Ada nasikugak. Anya? No kasta? Inlimit mo ti kadat no biyam? Isa? Bakit? Agparbang ka kuma. Relax ka kumalaang. Di mo ipagpakita kanyak data nga babae. Ingga na nga hangka nga makalpas, Rico. Mano nga bulan langan makaturpos kan. Ngam na alampay lang tinang sikog. Pakawanan da kumana nang. Nay, bigbigat pa'y laang adda ka man nandito'y tirsi na kalma. Mayat pa'y tiisam mo. Nadamag mo ka din, Nana Conchita. Adda ka no nasikugan ni Rico nga anak ni Sharon. Di pudno ti kunak, asakit ti ulo lang ang dagiti lalaki. Di pa'y nakalpas iti panagadal na nakasikugan. Sana bali tabulan sa laangan ti palabsan kat agturpusan. Mamati kayo nga rudmat, makaturpos pa'y. Ay kat, kumusta matan ti anak mo? Ay nanana, makumikom ije pagadalan da. Ang mumatan, napasnak nga agiskwela di anak mi. Saan akas iti anak jay kumarek nga alanganan ang makaturpos, tanakasikugmat gaya man. Ay unay matan, Mari Alma. Kasta gayam ti ibagbagam iti leklekudak. Namwa kamin nga ichis-chis mismo ijay store. Kat pudnumat, amukmat nga apalan nakunay. Iso akayat nakngartapan. Nga, manya nga ita. Ay napagsardengam ngaminan di anak mo, Mare. Di yun tumala kabaila na pagadalan. Ngam ipilit yo, kat awan nga rod busbusin nyo. Sakas jay pa'y anak kasi ko gayam ti anak yo. Ay, awan bibiyang mo itan. Mind your own business.
Nanang, dinak ko man kagura. Basta, i-promise mo kanyak nga ilepas mo ti panagadal mo Sa munto iyam amo no asinudata nga girlfriend mo. Hangko kayat nga katkatawaan daklat tanda dyan nga Mare Alma iti kasto nga napasamak. Nanang? Agturpos ka nga oray na kasikog ka, Oo, nanang. Umadanin ti panagturpos ko, Bea. Kat agsagana ka, tayawid kan tumatan. Wenrico, tadjakon ka ba ilan taggaraw nga agmaymaysa? Ni dakkelan do'y sikog ko. Saanan mailiman? Iso na laang tamadandanagan tunggal malagip ko ni nanang. Amangan no anya ti aramidan na kanyak no maamuan na daytoy. Di kagdanang tadi ka baybayan. Anya nga'y Nana Conchita, mapan kakadimot ijay ayanda Mari Sharon. Adda kanukat sag anada, tanagturpos mat gaya mentay anak na anak kasikog. Katun mapanak mat. Sika nga'y, di ka mapanaya. Ay kat mapanak mat anana. Bea, apaya masikog ka? Pakawanandak ko mananang. Mangibabain ka! Kasanon ti panagadal mo? Nabayagan nagsardengak, nanang. Anya? Ay nakasano da ito yan? Sapay impalpalanggwad kun nga danto doktor ang anak ko. Apay nga anak ko! Naimbagpay kada kayo, nana. Naklundak adagos. Ngam ni nanang, kasta unay apong tut na kanya. Oray to pa'y siya kat kagura na. Ang baybayam na diya nga nanang mo. Aywan gayam, agiskwela ka manan niya, ta siyak ti makaamo iti apukok. Kakaiso na nga maya ti trabaho ni Reko ija abroad. Jakon kayat nga ituloy ti sigod a kursok, nana. Marigatan ak unay. Alam, ano niya ti kurso nga kap-kap na kam. Agyaman akmet kanyam atahan mo nga intulok nga maupay ni Reko iti panagiskwela na. Amok nga narigatan, ta siyak nga rod tinagpili iti alaan na nga kurso, idi. Wen ka nung nga rod nanang, idi kwan, kinayat na latamot. Tadi na kayo kanukayat apaayan. Apay nga da kayo dito'y Nana Conchita. Aging ga ka diita. Kat nasakit pa'y latinakam mo kin ni Bea. Nana, husto ko man. Awan ko matipabasulam. No napaay ka man iti arapaap mo para iti anak mo. Tinapatag kat nagunod na matlaang ti arapaap na iti biyag. Kasjay matan tinararamid na. Awanan, alanganan ang makaturpos day jay. Di kay mapukawan itinamnama. Mari Sharon, pakawanan na kumaa. Kastamot kan ka, Bea anak ko. Ay na, kamaudyanan na. Nagkapya kayo matlaangan. Nabayagan tayo na udya pa nagkuyog yu Naan-anayan ti kinaragsak ko ita, nanang. Kinapudno na, mababain na kanak ko. Nangrunakan ka, Mari Sharon. Nagbalinak apalangwad launay. Ay, kasta akmat amare. Inapalan ka launay idingam hangayam nga rumbang ti kasjay. Ala, tinapatag. Naragsak tayo amin itang aldaw ti panagkalay sa dagiti anak tayo. Abalayan. Wana, abalayan. Katsapay ko mataginayon ti kinaragsak dagiti anak tayo. Sapay ko maabalayan.